hari nko mu masaha 5 n'igice nari ndi mu rugo ngiye kumva numva induru iravuze. Iyo nduru yarivugijwe n'umukazana uwo wishe umugore we, nuko ati rwose ati mu dutabare mabukwe baramwishe. Nuko ubwo nibwo nahitaga nanjye nirukanka nsanga ibintu byamaze kugira gute, byamaze kurangira bamwishe. Ubwo ahasigaye ubwo nibwo twirukankaga turi kumushakisha, ubwo turamubura. Icyakora kubw'amahirwe hari ubwo Imana wenda irakora ibitangaza akaza kuboneka, naho natwe ni ibintu byari bisa naho ni imvuruza zisa n'izimaze igihe barimo bashwanira iby'imirima. Ni urupfu mwamenye rungezeho mu kanya. Ni mu murenge wa Kinoni, akagari ka Gafuka, umudugudu wa Kanoni. Nje ukuntu mbimenye, nari ndi mu mirimo isanzwe, umuntu ahita ampamagara ati mu muryango wanyu ishano riraguye, kuko uyu ni umuryango mbarizwamo. Nuko ubwo bati Nsengiyumva Donati yishe umugore we. Ariko yamwishe ate? Uko bambwiye ntabwo nje nari mpara, ariko ngo yamukase ngo umutwe, niko numvise amakuru bambwira. Ni umuryango warubanye ite mu by'ukuri? Twari twiteze yuko bazicana nyine kubera amakimbirane yabaga harimo iteka n'iteka. Bapfaga icyo ubusanzwe? Ni imitungo mbese niyo bahoraga bapfa iteka n'iteka. N'ubu n'imanza zabo ziri mu buyobozi bwo hejuru. Ibi bintu bibasigiye irihe somo? Ibi bintu icyo bidusigiye isomo ni uko amakimbirane yaje akemurwa hakiri kare. Nta bindi kubona, kandi birababaje kubona umugabo yakwica umugore. Bapfuye iki? Yamujijije iki? Ntaho tubizi, twumvishe ngo yamuteme. Kumva bahoraga bari kurwana buri munsi. Afite abana bangahe? Afite abakwe n'abakaza. Ubwo munsi yaraje kuri umukobwa we ku kiriri. Yari yabyaye? Yari yabyaye. Umukobwa we ku kiriri. Umukobwa muramubona. None ubu umukobwa yahise aza gutabara? Iyo nkuru wayumva ukaryama. Ngo barwanaga buri munsi? Yego, bamufungaga buri munsi. Polisi yari bizi. Byabisanzwe nk'indirimbo y'ijana rwose. Polisi yari bizi, bahoraga mu makimbirane. Ni ukuvuga ngo uyu musozi mama we kwiruka tubwire, uyu musozi ni ukuvuga ngo bahoraga mu makimbirane kandi ku buryo buzwi. Bose baba bizi. Babizi. Ni mu karere ka Burera tariki 13 z'ukwezi kwa 10/2025 aho umugabo witwa Nsengiyumva Donati, ni inkuru y'agahinda n'umubabaro. Umugabo witwa Nsengiyumva Donati yatemaguye umugore we bashakanye. Uyu mugabo w'imyaka 55 wahise unaburirwa irengero, bamaze kubyarana abana 8, dore ko umukobwa we yari yaraye abyaye mu ijoro ryakeye, aho uyu munsi wa none bagombaga kujya kumuhemba. Uyu mugabo amaze gutemagura umugore we bapfa umutungo cyangwa se bapfa amakimbirane. Tukaba tugiye kubakurikiranira inkuru 5 ukuntu byose byagenze mu karere ka Burera, mu murenge wa Kinoni, umudugudu wa Gafuka, akagari ka Kinoni. Ciao. Ni umugabo witwa Nsengiyumva Donati mu kagari ka Kinoni, umurenge wa Kinoni, akagari ka Gafuka. Yatemye umugore we w'imyaka, amaze kumutemagura ahita atoroka. Kuri ubu ngubu ari gushakishwa n'inzego zitandukanye, kuko ni igikorwa cy'ubunyamaswa cyangwa se kitari icy'ubumuntu yakoze ahagana mu masaa 6 za mu gitondo. Amaze gutemagura umugore we ahita atoroka. Kugeza ubu ngubu ari gushakishwa n'abashinzwe umutekano, cyangwa se uwo ari we wese ushaka kumubona ashobora guhita atanga amakuru kugira ngo inzego zibishinzwe zibe zabasha kumufata. Erika, muna tugenda. Nani za kwakire marezo. Yes, turi mu kagari ka Kinoni, umurenge wa Kinoni, umudugudu wa Gifuka, aho Agafuka, aho umugabo yatemaguye umugore we. Bari babyaranye abana 8, ndetse mu ijoro ryakeye akaba ari nabwo umwana we mukuru yari
yaraye yibarutse, bakaba bari bageze igihe cyo kujya kumuhemba kuri uyu munsi wa none tariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 2025. Reka tuyikorere hepfo ku modoka. Nuko cyumva witwa nitwa Sylvie. ni Sylvie, ngo tuye hehe? Yego, ngo tubyire. Nisi ko bahoraga bari kurwana, umugabo bakamufunga bakongera bakamufungura kubera intambara yahoraga ahangaha, ntagiye batararwanaga. Urukumva buri munsi nta munsi gubusa. Mbese wabaga wiriwe hano bariyo nawe ugahunguka rebe yuje kugira ngo batica no hari uti intambara ntazayigwamo. Kuja kubakiza niho bakubitaga. Umugabo kareka umugore akaba ari we yadukaga kubita. Ubwo rero wabonaga bariyo bose ukigendera. Umugusu ubona umuntu ufite abana bangana kuriya kuba bari babyaranye bangana kuriya, amakimbirana akaza bamaze gukurana biterwa n'iki? Se wamenya ubu biri mu nzu wabimenya. Uhamenya icyo bari gupfa. Nuko ngo umugore we yarafite nk'ikiyo cy'imyaka ingahe? Bivuga ko umugabo yarafite imyaka 55. Yarakuze n'umugore we yarakuze, ariko ntabwo yarakuze cyane, ariko yarakuze. Harakorwa ikirere kugira ngo uyu mugabo aboneke, bivuga ko yatorotse. Nzi nuko umushaka niba mushaka, nose wakwica umuntu ugatoroka ku buryo bazimira kweri. Ngakagahungu kakanyeshuri nako kaje gusaba nyeshuri. Kinje mu nzu. Okay. Mama, nk'umuntu rero turi hano hafi, nuhe butumwa watanga ku ngo zihorana amakimbirane? Niba mushake ahari amakimbirane bagomba gufunga nk'umuntu gutera amakimbirane bakabatandukanya. Cyumva ukari twariyanjuje tuti aba bantu bazicana, mwakuyemo umwe mukaribaho mu mushira. Cyumva byarananiranye. Byarananiranye no kugira ngo twe abaturage twaturabikora hiki. None bivuye mu rupfu. Uyu musozi rero bibasiga iki kuri uyu munsi wa none? Iri ni somo tazapfa ryibagira. Iyo abantu bafite amakimbirane bagomba kubatandukanya hakiri kare. Urukumva ni wabo umuti. Singaba abana bahoraga guca abana bari guca amaboko. Abana be abana bidori no munyeshuri avuye ku ishuri. No munyeshuri avuye ku ishuri. Naho aha intambara yahahoraga. Nta kundi mwihangane. Nta kundi suru kureba. Iyo mugenzi wawe babaye natwe tukabaga tubabaye. Twabonaga bukeye tugashima Imana. Ugakwira wakumvaga komye nimbe bikomye ku ruti barayicanye. Urukumva twahoraga tubangiye amatwi, natwe ntabwo twadutuje. Ubu natwe nagahinda dufite. Urukumva uyu mubyeyi mwiza nabaga nagiye amatungo yanje akayanzirikira akampera inkubwatsi nagiye. Uyu mubyeyi mwiza ari umugore mwiza, nta nabiye nta bandi atongana nabo, ari umuntu w'umubyeyi mbese umunyarugwiro. Ubu natwe turababaye. Ubu nanje ndavuze nti mama yarapfuye, ubu niho namenya ko mama yapfuye kubera uyu mubyeyi. Kumva kubera uyu mubyeyi nta kibike. Kuki se yakomeje kwihambira kuri uyu mugabo ko atafashe icyemezo cyo kugira ngo batandukane ajye kuba ukwe? Akizingiriye umuhoro karaguca. Yarahungaga. No siko yamutsinze kumukazana nk'ubwo se yamuhunze. Yamuhunze kugira ngo usange umuntu yahungiye. Ukumva atari yamuhunze. Yamuhunze. Ubwo ni igihe cye cyageze. Bivuze ngo bashwanye aramuhunga aragenda arangiza no kumusanganya. Sansiyo bari kurya. Ngo byabaye hakiri kumano. Sayine. Sayine byabaye. Yuko ubwo naringiye kwahirira amatungo twase. Ndahaza ahubwo nagahubirana nawe. Ntinya kuzamuka kubera hano mfite ikiguru cy'ugutwaro. Ndakikiriza ndaza ubwo ngeze hano. Igihe cyo ntuye ubwatsi. Numva baratabaje bataramurangije. Simani Rwanda ibyo bari kuvuga aramurangije. Murakoze. Yes, nabibabwiye ni umurenge wa Kinoni, akagari ka Kinoni. Muze tuganirize gatoya. Hari kibazo? Utuye hano hafi. Witwa nde? Yitwa Mungu Bernabe. Bernabe, kuramo ingofero nta kibazo tuganirize. Aya mahano byagenze gute rero kuri kubyumva? Aya mahano nkurikije ko ni kubyumva yabaye mu masaha 6 hafi abaturanyi bacu. Yego. Cyakora icyo tubaziho bari basanzwe bafite amakimbirane amaze igihe kirekire. Umugabo yahoraga afungwa, ubuyobozi bakamurekura kongera agafungwa kubera ayo makimbirane.
nk'abaturage twibaza impamvu afungwa agafungurwa kandi hari ikibazo kiremereye gityo kandi gishobora kubyara ubwicanyi twese twari tubizi. Yego, njye ndavugisha ukuri nk'umuntu w'umuturanyi wa hafi ya buri cyumweru. Uretse gatoya twumve. Uretse gumaho. Muraho mukomeze kwihangana, mukomeze kwihangana. Iri somo ni ibyago bibaye kandi bavuga ngo bimaze igihe. Aho wa mbere yafunzwe akongera agafungwa kubera amakimbirane yo mu rugo. Nifuza ko ibyo ari byo byose amakimbirane yazahoraho ntabwo yabura, ariko aba akigaragara tujye dutabaza hakiri kare, tujye dutabara hakiri kare. Karame reka tujye iruhande rumwe, reka tujye iruhande rumwe bitatu. Yes, mwabyumvise ahabereye amahano mu murenge wa Kinoni, akagari ka Kinoni, umudugudu wa Gafuka, aho umugabo yishe umugore we bari bamaze imyaka bari babyaranye imbyaro 8 babana. Ndetse ikibabaje ndetse kinatangaje nuko muri iri joro yamwishemo aribwo yari yibarutse umukobwa we, yari yibarutse umwana. Uriya tujyanye turamujyanye kugira ngo tube turi kumwe nawe tumucungire umutekano, hanyuma nidusanga afite uruhare yafatanyije na musaza we, nibimufata sawa ubutabera burakurikirana. Hanyuma ikindi nsaba mwihangane mube musubiye mu rugo, umurambo nugaruka tuzashyingura, sibyo? Kandi tube hafi y'umuryango wagize ibyago, dusubire mu rugo. Murakoze. Tukuganize gatoya mungubaze, tuganizeho gatoya na kibazo mwituganize. Tangira tubwira amazina, bakwita nde? Dati utihagana he? Mu karere ka Musanze. Hano mu karere ka Musanze. Uyu wapfuye niki kuri wowe? Ni mama wawe? Uri umukobwa we? Nje mfura mu bakobwa. Niwe mfura mu bakobwa. Nyine uko wabyumvishe byatangiye gute? Undi mama wa na papa wawe bari babanye gute? Babanye gute? Bapfuye ikintu cyitwa umurima, bari baraguranye ntibawuhinduza. Bashiki be babiri, mushiki w'umwe avuga yuko yari yaramuragiriye. Baraburana, bari bateganyijwe gusomerwa ejo urubanza, bari baza gusomerera. Noneho avuga yuko uwo murima yawuguranye na mushiki wari wo wawuguze akawumuragiza. Mama avuga yuko bawuguranye yari afite n'impapuro yarazerekanye mu buyobozi, bari bategereje gusomerwa ejo urubanza. Kuco kintu bapfuye. Nuvuga ngo ubundi amakimbirane bari basanzwe babana mu makimbirane n'undi kugira ngo bigeze aho ngaho. Amakimbirane akimara kumenya ko umurima atari uwe, akimara kumenya ko umurima utahindujwe muri mashini, papa yahimbye impapuro mpimbano, arazimba, arangije abikora mama atabizi. Arangije yagiye kumva yumva areze mama, amurega yuko afite umutungo mushiki we. Mama ni agaragaza impapuro yaguriyeho uwo murima. Ubwo amakimbirane gagenda garazuka guco kugeza igihe byarenze kugerera mu buyobozi. Wabaga mu rugo cyangwa nawe urubatse? Bivuga yuko mama wawe yari yarahunze papa we kugeza ubwo agiye kumutsinda kwa kumuhungu we. Yareze kabiri muri ribu bari kumufunga bakongera kukamufungura. Yageze namufata isuka agiye kwica na musaza wanje wiga bari ku ishuri mu Ruhengeri, agiye kumwica na mama yamukubise icuma. Ubwa mbere baramufungura n'ubwa kabiri bamufunga barongera baramufungura. Ubwa mbere yate mama wawe icyuma. Yafunzwe igihe kingana iki? Yafunzwe ubwa mbere yamaraga mu kwezi agahita ataha. Ubona ari iki cyatumaga bahita bamufungura? Ntabwo tuzi byari byo, ntabwo dufite ikibazo cyo kumafaranga. Ni amafaranga ubundi. Twategerezaga ikintu kimufunguraga ako kanya, kandi mama yategereza gusomerwa imyanzuro zamufunye ziri kumurega agahita afungurwa barasomera. Uyu munsi wa none mama wasize abana bangahe? Size abana 8. Abana 8. Abashingiwe bakiri mu nzu ni bangahe? Abashingiwe ni
ni abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Tuve mu muhanda abashinzwe n'abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Yego tuve mu muhanda twegere hino. Yes, ubwo rero ubu ngubu ubwo nukuvuga ngo mu nzu hasigaye abana bangahe? Mu nzu hasigaye abana bangahe? Bane. Mama, ibi bintu byakire gute bibaye kuri uyu musozi? Ibi bintu kubyakira biragoye kubera ko amakimbirane yabo amaze igihe kirekire. Kuba havutse urupfu n'ubuyobozi bwabigizemo uruhare. Gute rero? Ni gute umuntu yakubita umuntu ifuni bwa mbere bakamufunga, ubwa kabiri agakubitera umuntu icyuma bakamufunga bakamufungura, hari umukobwa w'urutoki baramufunga baramufungura. Ese ubwo hagati aho ubuyobozi urumva hari bakoze iki? Umukobwa yarumye urutoki nuwe ni wowe? Yagiye. Nuri ugiye ku bitaro? Cyane urawe wagiye warayabyaye? Oya. Ni umwe wari uri gukunda kurira cyane. Mukomeze kwihangana. Hano hari umusaza muzi ngwino duhagarare hano by'umwihariko ngwino tuganirire hano. Ni kubona ko nagahinda n'umubabaro kuri uyu muryango cyangwa se kuri aba bantu. Muze ngatangiye tubwira wari kutubwira ukuntu hano situation ihagaze, ubundi urasaba ikirere nk'umuntu w'inararibonye cyane kubibera ageze mu myaka 55. Jewe ikintu nsaba wenda nkaba nk'inzego z'umutekano wenda nka RIB cyangwa se nka polisi, igihe babona nk'abantu bafitanye amakimbirane ameze atya umuntu bakamufunga inshuro 3 inshuro 4 inshuro 5 bageraho bakamurekura akaza bora kumurekura nibyo byatumye akurira ishano. Nyamara iyo babanza baza hano mu muryango bakatubaza nk'abantu b'abaturanyi bakabaza mu isibo twagombaga gutanga amakuru ntabwo ubu bwicanyi buba bubonetse. Ikiyatubabaje twebwe nk'abaturage ni ukuba ubuyobozi bwari buze amakimbirane ameze atya bakamufunga bakamurekura none bikaba bibyaye urupfu. Icyo kintu kiratubabaje cyane. Nagahinda n'umubabaro kuri mwebwe. Twese turababaye. Twese turababaye cyane. Harakorwa ikirere kugira ngo uyu mugabo afatwe. Hari amakuru ahari, ese ntimuri gukeka ahantu yaba ari nibura yashakishirizwa? Twebwe kugeza ubu dukurikije uko ibi byabaye bitubabaje amakuru tuyamenye twakwihutira kuyatanga, ariko kugeza ubu ntabwo turamenya uko iyo yaba yagiye, ntabwo mbese turabimenya, ariko tugize icyo tumenya twabitangaza kugira ngo ashikirizwe ubuyobozi abiryozwe. Hano hari umugabo nawe mbona wihebye cyane n'abaturanyi. Mama, none se umuvukana bose babashe kumenya bahageze? Harimo nk'uyu musaza wabaga Uganda, umwabashe kwa mwabimubwira hari bamwiciye? Bamubwiye. Una wari yaratuye Uganda hagana he? Yari yaragiye gupagana. Hari impungenge yuko uyu mugabo papa wawe yaba yahungiye Uganda. Yaba yahungiye Uganda koko cyangwa ari muri ibi bice? Isa ni wambimenya nanjye mumenya sasa. Ntabwo washakiyemo hano hafi? Yaratuye Musanze. None wowe utuye hano hafi? Utuye hagana he? Ibi bintu byabaye rero ni igiku mwabyakiriye muti? Byatubabaje, mbese kwiyakira byanze, mukeba wanje bana byanze kandi yarwanyije shaka ntakatagize. Ahubwo mukiba w'umuntu bishatse kuvuga iki? Abagabo baravukana. Umutwari wawe ari he? Nawe agiye ku bitaro? Okay, bo mukomeze mwihanganiro nta kundi. Korero nk'abanyamakuru muje muratuvugira. Ubu hari n'urundi rugo hariya hasi rurimo amakimbirane rwo rumaze igihe. Kwaseze bera kamire. Naho mwakumva hari baremera niba dukorera ubuvugizi. Abo basenyi bene wabone munda mundi. Birahari birakemuka buri buyobozi babonye isomo. Muje muratuvugira rwose. Sawa sawa. Kandi namakuru mwamenye gute yuko nyakwigendera yishwe? Ni amakuru abaturage batabaje bavuga yuko umugabo witwa Nsengiyumva Donati akase umudamu w'igikano. Yagenze gute rero? Bari basanzwe babanye gute? Bari basanzwe mu makimbirane akomeye cyane, kuko n'umugabo Donati ntagafunzwe rimwe, bahora bamufungura bamurekura, ari na ntandaro y'urwo rupfu. Bikwiye kubasigira irihe somo? Nyine cyane cyane nka polisi ifata abantu ikabafungura, cyane cyane ingo zifitanye amakimbirane, yari kwiye gushiramo ingufu. Papa, na makuru mwamenye gute? Jewe banyita Gashakiro Bernard, nkabandi mudugudu w'uyu mudugudu. Uru rugo rwa rurimo amakimbirane akomeye cyane arengeje mbe. Ubwo rero
kuko uyu mugabo Nsengiyumva Donati ntabwo ari bwo bwa mbere yafungwa kubera ayo makimbirane n'ay'imitungo bafite. mwamenye ko yishe umugore we gute yamwishe ate? Njyewe nabyukanye na gitifu w'umurenge na gitifu w'akagari turi gushaka amafaranga y'ejo heza, turangije tuja mu nama ku kagari. Igihe turi ku kagari barantabaza baravuga bati wa mugabo Nsengiyumva amaze kwica umugore we. Bakubwiye ko yamwishe ate? Uwo mu mutekano wanjye yampamagaye ati baravuze ngo yamukubise umuhoro, ntigenda urebe, nti nanjye ndazamutse. Igihe ngeze mu nzira ndi kuzamuka barambwira ngo yamukubise umuhoro mu gikano. Amakimbirane yarabaye ntibayakemura, none ashizwe birangiye umugabo yishe umugore. Bikwiye gusigira ihe somo abaturage? Isomo nuko ubu ngubu nk'ubuyobozi budukuriye nkatwe abayobozi tuje dutanga raporo, niturangiza gutanga raporo abayobozi niba umuntu icyaha kimufashe bamufunge amare igihe, naho kwikozeho 2, 3, 4 akabaraje ari kuva ngo mbaye iki, nico gituma nufunzwe atagira icyo yikanga. Ni urupfu mwamenye rungezeho mu kanya ni mu murenge wa Kinoni, akagari ka Gafuka, umudugudu wa Kanoni. Njewe ukuntu mbimenye, nari ndi mu mirimo isanzwe, umuntu ahita ampamagara ati mu muryango wanyu ishano riraguye, kuko uyu ni umuryango mbarizwamo. Nuko ubwo bati Nsengiyumva Donati yishe umugore we. Ariko yamwishe ate? Uko bambwiye ntabwo nje nari mpara, ariko ngo yamukase ngo umutwe, niko numvise amakuru bambwira. Ni umuryango warubanye ite mu by'ukuri? Twari twiteze yuko bazicana nyine kubera amakimbirane yabaga harimo iteka n'iteka. Bapfaga icyo ubusanzwe? Ni imitungo mbese niyo bahoraga bapfa iteka n'iteka. N'ubu n'imanza zabo ziri mu buyobozi bwo hejuru. Ibi bintu bibasigiye irihe somo? Ibi bintu icyo bidusigiye isomo nuko amakimbirane yaje akemurwa hakiri kare. Nta bindi kubona, kandi birababaje kubona umugabo yakwica umugore. Impamvu urugo rwatumye bicana ni amakimbirane, kandi amaze igihe kirekire. Kuri RIB barabizi, kuri polisi barabizi. Usanzwe nitwa Sindayigaya Isaie, ninje ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu. Uru rugo ruhoze mu makimbirane, mumaze imyaka myinshi makimbirane y'umugabo n'umugore. Kenshi na kenshi bapfa imitungo. Noneho ubwo haje ayo makimbirane bararegana mu miryango, bija mu nzego zisumbuye, bija ku maribu, haboneka ibintu by'imitungo ari byo bari gupfa, ariko hejuru yo kutabikemura byihuse nibyo bitumye havamo uru rupfu. Mwamenye uko bicanye gute? Uko bicanye, umukaza uyu mugore yahunze umugabo we kubw'umutekano muke, yabonaga umugabo yenda kumwica, aja kwa muhungu we abari yamucumbika, bategereje ko urwego rukuru rwa RIB rwabakemurira ikibazo cyangwa ko batandukanye. Ntirwabikora byihuse, none bigeze aho gupfa. Twasabaga ngo niba ikibazo c'amakimbirane kibaye baje bakemura ikibazo abantu batari bicana. Nk'ubu ngubu muyu mudugudu n'ubundi harimo urundi rugo rw'umugabo witwa Sezibera Kamiri n'umugore we, n'ubundi ubu nabo bagiye kuri RIB, nabo ni ikibazo nk'ibyo by'imitungo. Uwo mugore n'ubundi wagiye kuri RIB, n'ubundi nawe aracumbitse n'ubundi kwa muhungu we. Turasaba inzego za leta rwose zihutisha ibintu, niba abantu babona bakwicana babatandukanye byihuse, aho kugira ngo haboneke impfu, kuko iyo umuntu apfuye tuba duhombye n'igihugu kiba gihombye. Mwumvishe bavuga ko yamwishe ate? Yamutemesheje umuhoro, ijosi yarivanyeho, kuko nje nahageze namwiboneye. Yego. Ikibazo cyabo ni ikibazo kimaze iminsi mu makimbirane ashingiye ku mitungo. Ndi umuyobozi w'umuryango wa Ngobyi. Umukazana we kubera ko umukecuru yahunze urugo aza gucumbika kwa mukazana we. Umukazana we antelefonnye ndi mu kibina kuri Shirimumu, dushoje ikibina, antabaza ambwira ko sebukwe yishe nyirabukwe amwiciye mu nzu ye. Nababwiye bari bakuze bingana iki?
barujukuruje bari hejuru y'imyaka 50. Bafite bamwishe gute rero? bo yambwiye ko amutemye n'umupanga, ubwo nahise nicara kuri moto dutabaye tukihagera koko dusanga yamutemye ijosi, ubwo tugerageje kumushakisha tusanga yirukanse. Ni amakimbirane yarashingiye kuki? Ku mitungo, amasambu n'amazu akodeshwa mu isantre. Ni ikintu kimaze igihe kirekire, ubuyobozi burakizi, twagerageje kubumvikanisha umuryango birananirana, ubuyobozi bakabumvikanisha bikananirana, nawe birangiye hakurijwe mu kwicana. Hari nko mu masaha 5 n'igice nari ndi mu rugo, ngiye kumva numva induru iravuze. Iyo nduru yarivugijwe n'umukazana uwo wishe umugore we, nuko ati rwose ati mu dutabare, ati mabukwe baramwishe. Nuko ubwo nibwo nahitaga nanjye nirukanka, nsanga ibintu byamaze kugira gute, byamaze kurangira bamwishe. Ubwo ahasigaye ubwo nibwo twirukankaga turi kumushakisha, ubwo turamubura. Icyakora kubw'amahirwe hari ubwo Imana wenda irakora ibitangaza akaza kuboneka, naho natwe ni ibintu byari bisa naho ni imvuruza zisa n'izimaze igihe barimo bashwanira iby'imirima. Aya makuru ukuntu twayamenye, twe twari turi mu magwi wacu, noneho batubwira ko uyu mubyeyi umugabo wamwishe. Duhura mu mago turaza kureba koko niko byagenze, dusanga uwo mubyeyi bamwishe. Ni amakimbirane yari amaze igihe kingana iki? Ni kinini, ntigabuze n'imyaka 5-6. Basigiye irihe somo rero? Isomo bidusigiye se ubu none twe turishimye, ni ukumva kuko uko bigenze guco turaja turahora turitabaza inzego zikadutabara. Ariko uyu mubyeyi nawe ntabuye buri gihe yahoraga aragira ate, aratabaza agatabaza, umugabo bakamufungura bagafungura. Ubwo nuko bari babayeho, none ukubona ko ari yaranamuhunze akaba yamusanze ahandi. Mama mwabimenye gute? Ko tubimenye buno saa 6, umusaza aratabaje w'umunyamuryango ati ni mu dutabare, Donati yishe umugore. Ubwo duhura tuza kureba rero kuko dusanga Donati yishe umugore. Babanaga gute mugereranyije uko bari babana? Bahoranaga amakimbirane igihe cyose. Ariko baravuga ko muri ibi bice n'amakimbirane ahari, bihagaze gute? Amakimbirane n'akangari, mbese nta nubwo twaryamaga hejuru y'amakimbirane gabo. Ngo no mu baturage basanzwe ngo hari n'indi miryango ibanye mu makimbirane, nibyo? Nibyo mutugiriye neza, mwadukorera ubufasha mukazaja murabimenya, mukaza kudutabara hakiri kare, bakadutabara batari bicana nk'uko kwa Donati. Uyu mubyeyi angezeho mushira impumu, aje kumbaza agasururu kuko ncuruzaga ubushera. Yararakura umukobwa we ku kiriri wabyaye, arambaza ati bese ikidoro nangahe, nkimusubiza none se ntago ricara ngo nkubonje, ati oya ndashonje ntago ndankubushira ngishonje, ahubwo ndagira mu rugo nimara gusamura ndaza gusoma urambonjesha. Umusuru abona ko ari mwiza, turangije kumvikana igiciro 9,000. Arambwira ati ntago ndumva umusururu, ndashonje kamanze ngere mu rugo ndi. Ubwo arazamuka, arangije ambaza duko ducuruzanyaga ku ruhande, ati dukorera ari hehe ko nawe narinda mwifashisha, ntabwo ari yaza, hariko mu mwanya agiye kuza. Ariko amakimbirane yambwiraga ko afite urubanza n'umugabo we kubw'imitungo. Mugabo we yashize kuri mushikiwe ngo umurimo yararaburana kuwa 5. Ukuntu mbyumvishije, yageze mu rugo hano kwa mukazana we bari gusangira ibyo kurya. Ubwo hasigaye ngo umugabo araza aramubwira ngo ntago urajana umusuru kwa umukwe ngo umumara imyota, ngo nje mfite imyota nanje ngomba gusigara ndi kumwe. Ubwo amuha ati mpa amafaranga y'ikidoro nanje nsigara ndi kumwe. Umukazana we ati mbabarira wo kagira Imana we nguhereze amafaranga nawe usigaruranywe. Ubwo ngubwo rero nibwo yafashe ngo umuhoro amita mutema agwaho. Umukazana wasohotse ari gutabaza, abantu barahurura, undi baramubura. Baravuga ko ariko hano ubundi amakimbirane ahari. Amakimbirane nakangare,
hano hepfo kwa Kamiri umuhungu we yishe umukobwa we barahamba. None Kamiri nawe n'abana agira abana yihariye abashiramo ingenga bitekerezo ngo bange nyina ku mirimo. Nawe mukazana we uwo Kamiri n'abana bimeze nabi. Niki mwasaba kugira ngo amakimbirane ari ahoshwe? Niba dutabara aba bayobozi nibumva amakuru rwose badutabarira igihe no gusenga basenge kuko birakomeye aha muri Kinoni. Nitwa Ntirugurirwa Shariri, ntuye mu mudugudu wa Bugeyo, akagari ka Gafuku, umurenge wa Kinoni, akarere ka Burera. Tugiye twumva ngo umuhungu wa Rwambonera witwa Donati yivuganye umugore we, ariko bagiranaga amakimbirane cyane. Donati yari umuntu wagiraga uburimanganye, yambuye karengana amazu, uriya mugore yaje kubivuga ati nzakwica. Nubu imanza zigeze mu nkiko, uyu mugore cazize nukugira ngo ye kuzavuga ibya karengane, arembya murangije, ariko mukurikirana imanza za karengane nazo ziza yaramurima miliyoni 8,900. Baravuga ko inahasanzwe amakimbirane. Amakimbirane ariho nko kwa Kamiri ejo yakubise umugore we, ubu Kamiri ari kwiruka ari guhunga. No mu zindi ngo se hari amakimbirane? No mu zindi ngo garimo uretse ibyo tutazi, ariko zibonetse ni bibonetse n'ahandi bari kugenda banyotagurana inzara. Ahubwo mubwira abayobozi b'imidugudu baje batanga amakuru neza kugira ngo abantu be kuzicana rwose. Wewe umunyamakuru witwa nde? Nitwa Peter Clever Nizeyimana. Ukora kuri radio? Nkorera TV1. None rero nimba ukora TV1 ubu urabishaka kuri radio Musanze birumvikana? Hose birumvikana humura. No kuri radio Rwanda birumvikana. Ni kese tumenye muri iki gitondo mu kanya saa 5:45 nibwo bampamagaye aho narindi muri kano kagari, bambwira yuko hari umugabo utemye umugore we ariko bataramenya niba apfuye cyangwa adapfuye. Mu minota mike yabongera kumbwira ko umugore bamuhwanyije apfuye, nibwo nazamutse ndahagera mageze koko nsanga umugore yapfuye. Mu by'ukuri nk'ubuyobozi ni umuryango warubanye ute? Baravuga ko barabanye mu makimbirane, ubuyobozi bwari busanzwe bwaratangiye inzira yo gukemura amakimbirane? Yego, bwatangiye gukemura inzira y'amakimbirane kuko na gitifu mugenzi wanjye nsimbuye yarahageze, urwo rugo yagezamo arabaganiriza. Yemwe usibye n'ibyo n'inzego z'ubutabera zabigezemo kuko uyu mugabo si ubwa mbere yarafunzwe, ndumva n'ubwa kabiri yarafunguwe. Hari hashize amezi 3 avuye mu igororero, ariko hageze n'ubundi nta kigororero ryamufashije. Igihe cyose babaga ari mu makimbirane ashingiye ku mutungo. Ubwo yafungwaga yarafungiwe iki? Yafungaga n'ubundi guhohotera umugore, abapfa imitungo ashaka kugira ngo yigabize imitungo wenyine. Bijya mu nkiko ndetse amakuru avuga yuko hari n'imitungo bashobora kuba bari baranditse kumwe mu bana babo kugira ngo wenda bagabanye amakimbirane kwabo. Ubutumwa muri we abaturage n'ubuhe kuri iki kibazo cy'amakimbirane ko twibishavuga ko hari n'urundi rugo uyu munsi tuvugana rwagiye kwitaba amakimbirane aracyumvikana muri ibi bice? Nibyo amakimbirane arimo kuko nkuko wabikubwiye hari n'undi rugo narwo ejo rwari muri kimbirana rwashobora kuba rwageze narwo mu nzego z'ubugenzacyaha. Ubutumwa twatangaye ku baturage bacu nuko twafatanya kwirinda amakimbirane, ariko ikiruta byose no gutangira amakuru ku gihe. Igihe cyose babonye hatarimo kuvuga rumwe bakaba batutangariza tukahagera ndetse tugakurikirana n'inzego zose batangira amakuru ku gihe, dufatanye dukumira icyaha kitaraba kuko ubundi rwose amakimbirane rero urumva ko nk'aba nubwo yari amaze igihe kinini nubwo ubuyobozi bwabigiyemo n'inzego z'ubutabera zikabajyamo ariko birangiye amwivuganye. Rero abaturage turabasaba ko badufashe batangire amakuru ku gihe kandi rwose birinda amakimbirane, nta nyungu yayo ni iyi ngiyi, ni urupfu n'ubukene buhoraho. Urakoze.